Mnogi se verjetno še spomnite poplav na severu Anglije tik pred koncem lanskega leta. Ne veste pa, da so bili tam tudi gasilci iz Kamnika. Pogumne fante je sredi akcije presenetil sam britanski premier. Na kameru le, tu so moje kolege, me bud ma kjer tvoja cifra, ne vem, bomo vprašali. Ala. Right, hi. What's your number? 43, 43, are. What about you? 47, Oh, that's nothing for me. 45, fajne. 44, Yes, boss. Bloody hell. 52, 43, ja. Oh, fuck. 49, 42 anyone? 57. Idem 50. This is no good for me. Za cifre ni, temu smo pa eno štecuno najdel, pa kaj pogledati. So is there somewhere a shop with boots or something? It's back there, right? Ja, tam To finskega gasilca vprašaj. And are you sure they have my Yes. number? Who are these people here? Hello, nice to meet you. Ja, mi smo tu hinca, ja. Do you have 42? Yes, ma'am. 47. What's your number? 49, Do you maybe have What's 42 for me? 55. Dušan. Nisem vedela, da ima Cameron tako majhno nogo. Dokler živiš na veliki nogi, ti je čisto vseeno, kakšno številko imaš. To se pa strinja.